Kanongstone Diocese Catholic Youth Movement NDCYM kalapan kutno ya touring program Zone 1 kabalai pukandai balapan long hapendang Ray Parish Nongstone. Ya kani touring program la sedang haka kanriu bat penkut pat haka kat pratarik nailar ar hajar ar pusa. Ki parish ki balawan ban shimbenta kilong ka walang mau langdem mau klam mau non ba bat pendang Ray Parish. Lapan syit pensengan ya kani kalumpung da ka jingwan shimbenta syit rem kisamla nakini ki parish. U Bishop Wilbert Marwen ulalong ukongsan haka mas bakut haka jing senran lang upadar Marius Thongni parish priest bat kiwe kilengdo. U MLA Kanongstone ba Gabriel Walang uladan lang haka ni kasngi penkut bat ula ai kuble ya barok kisamla ki balawan ban shimbenta hakini ki lai sngi lenter. Lapan kut ya kani kalumpung da ka cultural program. Nang ya lam lenti yai na kebentai ba Anthony nongse ya pi baru iway kuma na du basdang ngalakran hadi jumduai bat kibayai don rengkat berbor bat ni ya bubu katikis mene klemong bat ya kiram bak balang cungi baro tiba kersan